Ndabaramukije mwese. Amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho. Kuboneza urubyaro ni imwe mu nkingi zifasha abantu n'imiryango gutegura neza ejo hazaza habo. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ngaruka ziboneka ku kuboneza urubyaro ukoresheje agashinge k'amezi 3. Ubu bukaba ari bumwe mu buryo bukoreshwa cyane n'abagore benshi kubera ko bworoshye gukoreshwa, bukanarinda inda zitateganijwe igihe kirekire iyo warufashe neza. Ariko kandi nk'uko bimeze ku miti myinshi, hari abakoresha urushinge bagenda bagaragaza ingaruka ku mibiri yabo, bigatuma bamwe barureka, abandi babyumva bakagira ubwoba bwo kurutangira. Intego y'iki kiganiro si ukubuza abantu gukoresha ubu buryo, ahubwo ni ugutanga amakuru yizewe kugira ngo ujye urukoresha ariko usobanukiwe uko rukora, utazajya ugendera ku makuru y'ibihuha. Ingaruka zo kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge rw'amezi 3 rero zishobora gutandukana umuntu ku wundi. Kurikirana kino kiganiro kugera ugisoje, urakuramo amakuru mpamo ku buryo utazigera ugendera ku bihuha na rimwe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge bigira ingaruka zitandukanye ku mubiri w'umugore, ari nazo tugiye kurebera hamwe. Ingaruka ya mbere ni uguhindagurika kw'imihango. Imihango ishobora kugabanuka, ishobora gutinda cyangwa igahagarara burundu mu gihe ukoresha urushinge rw'amezi 3. Ku bagore bamwe na bamwe bishobora kubatera impungenge, nubwo akenshi bitaba ikibazo gikomeye ku buzima kubera ubyakira bigakunda. Ingaruka ya kabiri ni ukubyibuha cyane. Abagore benshi bagaragaza kongera ibiro bitewe no kugira apeti nyinshi, bigatuma arya cyane maze akabyibuha, cyangwa se bitewe n'impinduka mu mikorere y'imisemburo maze ikamutera kubyibuha. Ingaruka ya gatatu ni ugutinda gusama. Nyuma yo guhagarika uru rushinge bishobora gufata kuva ku mezi 6 kugera ku mezi 12 mbere y'uko umugore asubira gusama, rimwe na rimwe bikanarenza ku buryo byagera ku mezi 18. Uru rushinge rufite umusemburo uhagarika kurekurwa kw'intanga, ari bwo burumbuke cyangwa se ovulation. Niyo amezi 3 arangiye rero cyangwa se uruhagaritse, uwo musemburo uguma mu mubiri igihe runaka, bityo intanga ntizihite zisubira kurekurwa. Gutinda gusama iyo uhagaritse uru rushinge rw'amezi 3 ntibivuze ko wabaye ingumba, ahubwo ni ugutinda gusubira mu murongo gusa, ubundi urongera ugasama. Ingaruka ya kane ni ukubabara umutwe, kugira isesemi n'isereri n'impinduka mu mitekerereze. Hari abahora barwaye umutwe nyuma yo gukoresha ubu buryo bw'urushinge rw'amezi 3. Bamwe bakagira umujinya mwinshi, abandi bakiheba cyangwa bakumva badashaka gutera akabariro. Iyi ngaruka nayo ntago nayita ko yoroheje, kubera ko uwo yabayeho yashobora kumuteza ikibazo hagati ye n'uwo bubakanye urugo. Ingaruka ya gatanu yo ni ukugabanuka k'ubucucike bw'amagufwa. Iyo urushinge rukoreshejwe igihe kirekire rushobora kugabanya imbaraga z'amagufwa, bikongera ibyago byo kuvunika, cyane cyane ku bakiri bato. Icyo kwitonderwa ariko ni uko atari buri mugore wese ugira izi ngaruka, kandi akenshi zishobora kugabanuka cyangwa zikagenda zishira uko umubiri ugenda umenyera. Sobanukirwa neza ko urushinge rw'amezi 3 ari bumwe mu buryo bwizewe bwo kuboneza urubyaro, ariko nk'ubundi buryo bwose bushobora kugira ingaruka ku bantu bamwe na bamwe, ntizibe kuri bose icyarimwe. N'iyo ingaruka zaza kandi ntizingana ku bantu bose. Niyo mpamvu utagomba kurutinya utararukoresha, kuko hariho bamwe na bamwe badashobora kugira ingaruka n'imwe, wasanga wenda nawe uri muri abo. Ikindi kandi kuboneza urubyaro ni amahitamo, ni icyemezo by'umuntu ku giti cye, cyangwa se ni icyemezo cy'abashakanye, ariko banza uganirize muganga neza mbere yo kurukoresha, kuko iyo ruguhindutse uwo mwashakanye hari igihe akwihakana. Izo kese tujya duhura nazo kenshi cyane, abadamu ugasanga baraza kubaza icyo bakora ngo kugira ngo bongere gusama. Ariko humura, kuko ntibihagarara burundu, urongera ugasama
nubwo byaba bitinzeho gatoya kubera wa musemburo twavuze uboneka muri runo rushinge. Icyo nagarukaho dusoza ni uko kuboneza urubyaro ukoresheje urushinge rw'amezi 3 ari uburyo bufasha benshi gutegura neza ejo hazaza h'imiryango yabo. Nubwo bushobora kugira ingaruka, si zimwe kuri bose, kandi nyinshi muri zo zishobora gukurikiranwa no gukumirwa hifashishijwe inzobere mu buzima bw'imyororokere. Icy'ingenzi rero ni ugufata ibyemezo dushingiye ku makuru yizewe, kuko kuboneza urubyaro ari intambwe iganisha ku buzima bwiza n'iterambere ry'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.